permohonan iti mo bisusuai atau purimana tori mo dato sinduan kada ketongo harus sondihon harus sondihon nong kita balut Yesus kesasarit korongo memoduli ay soko iwan sinunong daw kadang ketongo Yesus na sondihon harmaso takong samuna kosoroto ko dinangaantakan korwon ginaw ilpong sara kada katongo haro isondihon haro sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus na sondihon haro sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko iwan sinunong daw kadang kotongo Yesus na sondihon ay soko iwan sinunong daw kadang kotongo Yesus na sondihon kada kotongo sondihon di Yesus. Kanong misisa takod isuang sambayang kinarahingan itabantog isuang kerjaan surga kasabon di bayan na insan po ang si kawihay tu sang impasihay menerima naging magindalan dat berkat-berkat nu sa ninaro di tadaw na bayan na miyang paydahay isuang dat yang tidak pernah ada selusuri timpu dahay dat magindalan maya diti pelajaran kasabon na bayan na gisang bo alumis o kaindalanon isuang dat pelajaran iti tinasamayang dahay isuang rantuan Yesus. Amen. Kaya sunong kusabon, kumadatid ang sanan. Sigog ka din. Haro iklan, ki. Kaya insan po mabaras ako dat. O sunong kaswabon, kapisanangan dominasik kumadatid ang sanan. Mangumin ko na orang ako kapiyad. Naman iwaguhay la pangilaga daw. Di elan ako kura karangahan nila nga. Miagal dadi dit ay so na di masas ki. Okay, lumis karangahan das takat na doon dala. Jadi maburas ako dot kung sikaw kumadit pira-pira kang balutan ipagilitan dati. Gisambot mumbal no matidid mong karabot studio eh. Natagak ko dadi miagal rasam karangahan nga miagal didit ara at di kakitanan dat kakilatan dat rasaban. Jadi dia tutunan ke pia tulun da dusun.
Mamadaan lagi dusun lagi gano mimboras. Mimpanaw to ko na po. Miyagalay lak kabandaran gi. Tutunan mo titulun da dusun. O kita. Intan po nga tutunan mo titulun da dusun gi. Sekira na po miyagal ko negro. Kan po nga. Oh, tutunan dati. Orang putih. Nga tutunan ni. Nga orang dusun. Hingga na po ito nga sisiriba din irina. Irina dusun di bagi. Oke. Jadi miagal di kanihab naray tanda ti dat hilo na pagkabandaran iti tulun dusun nga harohi datimpud dendo. Hingga ta kono po nga nakatangkop. Terutama di Sabah, Labuan. Haro na ginakakadilad Malaya. Suway keri haro na ginakakadilad suway pamagunan. Miagalit isay hitid group dati di dendo gi. Hari mantadat Canada, hari mantad Australia. Nagi hari mantad hilad Morikan. Kumon pa nga nakasasada kay tigi. Puji Tuhan mantad kinampayan dati dat kasuaban na bay no. Bay na po nga pelajaran na pa dati karay ti kasarilat bandar. Pamungaran na po agayo iti pelajaran dati nga pamuridan bandar. Pamuridan bandar mo titit bulan 3. Jadi hali piad hilo takod dusok-usok ilo kampung-kampung nga oporluhi dati dat oratian oilaan pangkukura hiti kamoyan dat panginjilan di kota. Tu ilo nga haray kaperluan dati. Kakuan pa nga iti tulun-tulun dati akan kay kampung nga gumu na hitulun dati dat nako nga di bandar. Bahkan dat nasusud i bandar, nakagayad i bandar, nakaduk kinayanon, nakano ngay tana di bandar. Jadi hali piad minangim bandar ta kono nga. Ay kada to kalihoy mo boras sa dusun bagi. Gumunay sarita-sarita karait at dusun to ka di bandar haran na hinukad di. Susukasang kana ngay. Harahit kita ko dila dat berapa harga belatung tuh kaki. Isay na ko min belatung hila ka bandaran. Pausawon dapat dati kawasanan dati boros-boros ba. Kadaan pin belatung gitu. Oke. Ayat hafalan na po, tayo ka ayat na po pinempo diti pelajaran dati kasoban main no. Isuanggat Mazmur 127 ayat 1. Sekiranya pod okon ka kinarahingan ni papaingka katawalay. Ingka ka na usahat tulun da papaingka kat. Sekiranya okon ka kinarahingan iman tamong ga kota. Ingka ka nahit security na mintang-intang. Ngon na pa dati poinggoyo ila ayat ila nuno na pa yung mga dati akan na pa ka panguhupan na kinarahingan ay sa to kay irene ka mo dat ingka ka to kanati ka atapo ati matila sa kira na pod akan ka kinarahingan at papaingka katat keluarga dati iti pikaruhangan sia-sia irih pagi dat ina pada tujuan dati katakan na iti mikaruhang lagi iti na pa tujuan dati mikaruhang nga moy da kinarahingan na papaing kakati keluarga sakira na pad akon ka kinarahingan nukalo sia la usaha orang membangun kanya jadi iri na di kamayon dat ay
adakah perkawinan itu dibangunkan Tuhan? Hara di tiadi. Nga akon kay pikawinan no ri it pikaruhangan. Iti na pagi pikawinan iti nga it diijab kabul kan pagi. Nga iti na pikaruhangan. Nga hirin ni kapasiyan dati dat miyang padit. Karuhang ang pengkukura kakindalano daw. Jadi hiri dadi kamuyan dat kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Oke. Jadi aray tahan pakasari ila kota. Inapay kanihab nga kasuabon kanihab nga naray tanda ti ila kota umiagal didit papakamu idit sangingyan dahil bandar nga akon ka iya di kamuyan nila. Inapay naray tanda ti di kanihab nga sakira napod iyati asangingyan hila kota kawaya takod dit imilang mangimbayat dati dot minsado kumakinarhingan nga iri nangit I will go toko iri ha tujuan di pelajaran dati di kaniham. Jadi agu umu na pakabaling kahangan dasayra dahil laut taka kota boleh jadi dat ihati nagiit lumobi kaman tadi kagumuan isuang dat karaton isuang ko polidon nga di kanihab na kapuriman tako kita sudah I will go. Jadi kasuabon ba no haron I will go di kanihab ka ikaruhang dako I will go na siya iya kayo I will go na kapingkuro jadi magyagal tako na pagtid aporlo tako I will go. Hilak kampung, hilak kapuruan, hilak kabandaran, hilak kota I will go nga ito ko na po jadi ay sa kamanda kumaus. Okay. Bayan na po nga haras ang ulo na pinungaranan da i-harwi kon. Nailaan da isiya na patim sang ulo ni pakar tujuan dahil bandar. Minanulis siya ay isa kapailaan isu hanggat pinagirurubaan da misi evangelism ang boras ka na po di Harvey kinarahingan na po nga minamon sa luar bandar kampong nabula luar bandar lagi tulun minamon sa idisan da bandar nga progon na po minamon sa bandar minaman sa kota ka. Tok manguro ti madid sarohon kamadatid rogon na po nga minaman sa kota kamati siya jadi isya na pati naubas nila kamayan dat panginjilan bandar nakatina na isya pa yung kukura karalan na ila bandar ay lan na siya pa yung kukura tulun-tulun na ila bandar gisam ba minabara si siya ila na po bandar ngawin na si Rogon. Aduh ya, yung matigiyagi. Insan tadaw, sayra na po nangatandat. Sayra na po numani di Rogon umbalay Tuhan Yesus. Antakan na ito po magunan di lain. Nga nukad di. Pokitono no di Rogon ni kota da ipumagunan. Sumambah ka na po doho. Takon ngay. Kung po dia iloho dia. Nunupin na kita siya, ikapuruan, kakampungan, bawang, akon, ikota, kota Yerusalem, takon ngay, po dialog ka. Aduh ya, imutigya. Tetapi iblis mencipta kota. Man, pagya dati saraw, hingga hobobosa o gumukaraton hilo no kota piagalan no pa dati ikampong lobi pod ilo na dusok-usok ikaman dati sakay nga itulon ang asan ang matitulon dahil akuri akaraton kapag intutun nga itulon isayla kano nga iko atutunan nga no po
Mbal pagin ikota. Iati piyam iati magyam Pinay. Ay magilaylod isay. Magyam Pinay mako nga magyangar. Nah, jadi sekira na pod akon ko iyadi to ko puji Tuhan. Nga sekira na pod iyadi, I will go. Pag gumu di mambawang ila kampung gid iri pag adi miluman. Okay. Jadi magiaga lo pare bagi bandar nga iso to kay ti. Tulunay to kay kampung. Mantad do kampung mini bandar. Tulun nga kampung. Okay. Kano po siya iblis mencipta kota. Ina pa ibora si siya nga manahakot kapurimanan dati dat kamayan dat papapurugag dati mamurugag dati karena pa di malayo di nga menyedarkan kita papapurugag dati dat ilo na pa kota nga agayo hipagumbalan ka daw. Jadi mentok dati paingin da kota teka magindalan na may kota kasari-sari kawaya do kota sorhon na dati agayo pagumbalan agumo mati pagumbalan ni dia si ikampung nga akon kay sa pagumbalan nga hilo na pag kampung ay sa rumah tinggi ay si sa salokoyon dito nga kusay hilo kampung nga harod hilo kota. Karati no matito nga kusay di komondo sa salokoyon rumah tinggi kan po karati nila lo nga kadain dagisam po kumbala may salakoy la may abuli no may panginjil asaro ko na may panginjil la rumah tinggi nga mamuri mo na kuno ay nagimoy la di awyuhan haramutin dahil serius betul kaki. Jadi kampung pom ay si rumah tinggi anagi elan lah nga susah korban rumah tinggi kampung nga bandar pom ogumoy rumah tinggi harawi mangkuy rumah randa rumah randa kana pati nga itumuang tuang no po nga tok ogumo na dila kampung air saya dah kau pengen ni nak kampung air main na kemana kau injil lo hilang air rumah tinggi rumah rendah Oke. Tumanud na pod ay gereja Seventh-day Adventist nga haroti kamoyan dat ralan panginjilan dati kakitanan po dati ito na po kamoyan misiologi bandar. Ako di ko kay ralom ko piyo menuti misiologi nga abuli ko humubong di pengarah jabatan sekolah sabat dati Pastor Erwin Karau tu isi hot mengiralom lebih danggat misiologi kumbal ko korong seminar siyam tok gayat mati ginaulo ka mo misiologi tombinay tumanod na pa di Ellen White nga harakahan tohot duo komoyon itit misiologi bandar hingga di ina po'y pinasaliwan di boras siya di nga antakan dit 1946 ina po'y pinasuratan di siya dit kamilaan tay ko kapurimanan itit misiologi bandar nga pinawaya dot buku miagal ko country living isuang no pod panambarasan nilo nga ay harulo pogi waliwalan karaitot pengkuro ti kapasian da ibandar hila sikulan nga magiwaliwal takay pengkuro ti kapasian da bandar pengkuro kapasian da kampung no kumbalo ko pat tumanudot perdebatan tu ominat kakagya berdebat dilay
iati na po sebagai tulong ni Adventist tu no ba sila sabat sikul tok papagot mo tila perdebatan ki poin ka nga hari pamalapis jadi la sikulan nga ila tanganak dati nga ang tutunan dat ang ngobuli ila iswang menembor as tu o basta kaget igerja ki kumbal ko sinumang da perdebatan hidup di kampung lebih baik daripada hidup di bandara kamtok nakamanang mati nakamanang mati ngahing kadid orang yan madadid pengen hila bandar ge hiti na po dahil matay patay latirik nga bandar pum ajarang patay latirik nah oh bay no napakanta dim sumuko nga gid bandar dit perdebatan na da. Oke, jadi tumanud dapat isuang da perdebatan nila nga iti na po gereja anggota sepatutnya tidak terlibat dalam pekerjaan di kota. Nabara sa hilad isuang da perdebatan nila iti na po jemaat dati tidak sepatutnya terlibat dalam pekerjaan di kota. Ngasarohon na dati ilon na po nga perdebatan. Naraitan nga ini tidak sepatutnya kah. Nga ay sige kamuan dati betul atau salah ilo tu. Ilo na po perdebatan dilo ino po hit panel daw nga masing-masing dilo papaing kakatut dilo dit kapurimanan okay? Mungkin dah hari katapatan nga akan ka iri kapiyatan mo dan iyati nga miyagalo gid hali piad pingkah kangko nga hara na po dako pendapat hara dako kapurimanan sendiri karay ti bandara mantadan lo komen daw kayo gi hara na po kota hara KFC kampung daw ayam kampung na hara gi sebab dahara kota milo tako magiraramut do demia galit haro di ngailet tok haro no po haro handphone haro laptop haro ngai no po idati mantad ko kinahinaan di bandar pengobatan nga mantad ngay bandar sama dati jadi ato kayo milo pa komuan ka pila bandar ilo dat kamuan na po nga haro hiot kabaikan nga saron na dati dat ilo na po mati perdebatan nila di 1946 po semangat 46 gi hantakan po lo gi sambodon do nga iati na po makasasari to ko dat berdebat magiwaliwal karay titi kaposian ikampung teka ibandar may tako intangay piro hot mintong to kadi ko pio kitab bubay no orahyano ko dot magangat dati mangintong isuang got Matius 24 ayat 15 iti namati ayat korohyan to ko gi kamon kuno pa korohyan dati nga ina pa ipianda dan dati nga iti kamoyan dat kay si sanda hugama araitan na pala kay si sanda hugama kasunsudan na po di pamusarahan dati nga orikot nan dati pemaksaan ka paksawon to kuno mo tindatid ato ko na tumanod iri na kopit tok iri no mati alakod iswang the topic perbincangan ki gisam ba iti piadi corona iti COVID-19 nga ngayon di pahampita iti kamayan dat kapay si sanda hugama iri na pihanda dan dati iri na pimanimanan dati iri na pihanda dan dati nga sorho na dati dat manguruh matiri halipad ato ko na kumbal nga man pa dati pamusarahay to mod tok kumanguro nga
ina pa'y kabalingkahangan dat iya kapuriman dat iya sendiri. Agumo pala kalamakan dahitid kapasian ta katimpud denda bagi diho lah. Kadang-kadang gat musaraw ko na to ming hali-hali na ditid may rikat tila kapasisan na hugamam iti piyahat kapasian da denda iti nagi kabalingkahangan da denda nga asusa na tumagwang katasoro ko. Contohnya may agalitid dahil lagi ay sokaran ay sokaran ay solain ay sokaran ay sowaig ilo no gitalo hilo ay sokaran ay solain ay sowaig ilo no gitalo tok kapamopol na matiasi sila ka dada matud bintang tumudot berita katakanlah berita tay katayangan ikarahian dati kapatay karan ay salain o kabay pipe ay suwaig tokom sila ka hinggo di kapia tangolin la kumaraja to adi haragaji ilo to apatay ngay karan ay suwaig ay salain mamusaraw ko na tokay iti nagiam kapamapol no ham pando arikat kapay sisan na hugama kanot tesoro iho la kasarot yun digi tok auruhan ta kamati jadi may to ka intangay kapay kaswabon na bay na parikoto to kadi kapay lat ako kura kapay hat kawayaon niti kapasian dati serad arikat pemaksaan dat kapay sisan na hugama okay. Isang Matius 24 sekira na pod milahom mangukab ko kitab lah nga kitab elektronik di pa kayo ko tibay no. Ayat 15. Sayra na pod kakita kau imonging gorit painging kakat tahilad tempat kudus tumano de borosat it patahakon man tadi Nabi Daniel ya kayo na pahit mangingintong mambabasa nga intangan na ka tainuan na daw kayo okay nuno kamoyan nila tainuan ayat 16 ina pa itulun-tulun dahilad Yudia magidok kau na may dilad nuluhan ka kailan datin antakan na panuman na sarango i Jerusalem nila Yudia nga ina pa itulun nga milayda magidu akon ka apin na ingat pagidu ka nga amin nagidu da uli karana dat amin nagidu agumo di tulun dat ay nang halu agumo nagit jumadi da tawanan tu amin na kinangaw ayat 17 ina pa itulun dahilad pantungangisan hirisakay dawalay nga kada nalintuhon na may pagano kakamot tahiriwalay ayat 18 ina pa itulun dahilad dumo kada na uli dumong pangano panampakay na kinunga sa kanong malasi kausung na hit tina dadamot tamonantian teka ikasususu monatasag di maganak ka dandagi kada daantakan no pulat arikatit panginggaritan nga monantian maganak arikat na padila panginggaritan itang pinay kada na harahi serius betul kaki manginggarit dila kangonduan dat haro serius betul antakan digi sumambayang no may datimpo na pada kayo magidu nga kadad antakan dat monan ice teko
tadaw sabat. Antakan na po dit harus ang ulo no sapota dati mantada US kasi hom ayasya udat musim salji mo ti dihitit musim salji hoy ti jadi iti na po dihat man kud sapot da untuk kot kasalimbahan da bora sa dusun nga kalalambat di kasyo. Saira na po kita kula ayat nga to kum tapot mo ti kalambat susah iti musim mo tasogit ki. Mia galo po doho tu aatahan do tasogit. Monsu na po mandado ko dahar karan ay sa no karan to kum magindoyod gisambo aswaban nga. Ayat ano kapansu tu asangal to sagit ay sa no pa'y pamalasuway mogan sa kaway dawlo nagi ko nga hilad har ice ki to kom sagitan nundo nga kumirim nga nutinan dat auruan sagitan paing kukura mamusoro ko rin tokoy paing kukura ko kun manitid ori kata panging garitan dat sagitan no pondo nakapanaw ka na to soro ko monsu nagi nga ilo nagiway gakawasan ako nakasab yati na po di ay hinggo na po ikinarahingan dat api anaro ko pi pamamagunti kada na pa rin ko ta ilo ka na to soro ko lang nga kinarahingan na bagya kayo lalagi hinga di kada ta ko pangiruhan di Swiss dati kinarahingan na kayo di okay tu antakan na po di nga osilihin mo ti panginggaritan di koronob miya galit amo po kumbalo osili mantad di kasalimpunan na pamagunan gisam mo dondo it na kumbalat awayaan dati tok paingkuroh ta ka namadil lagi antakan na po dihom asilih mo ti panginggaritan da ikoronob ka mamumusaraw ako namnuno na panginggaritan da koronob may dagid ako pamusarahay man kandulo o matamiyaw nakumbal nakajadi di Simpson gi man hoholo kumbal nakajadi di Yohanes Pembaptis posalipon Yesus sendiri isiksaan paling go agat di lain agat no mo tigari tampinangid man no posalipo gi hilo nagisam ti kapatay sedangkan da ipiyahit pinsuang ga rumah sakit ikomanda bilik ICU o saugit haro ekon haro ngay kakamot it pangubatan o kita na pa dati aga ti kapasiyan kapatayon di sangulun lobi pa di painsalip danga daw ako inum akakan gisam ti kapatay tokay manguruk madiri sekira po nga dati eratiyan doon do may ka na papansin ni dang pero not minute no kasap pero nalinado asapan na hilad siribata daw pitanga daw ipukul 2 balas yoho na po kumaradya na po hom tuhiti kabun la pakaradya kabun ina po apa yung susut pukul 7 po may natampo pukul 9 nakangod alaso no miagal po dit tutudan may nasusut pukul 4 po may nikagutampo pukul 4 nga alaso po pukul 5 nga alaso po tatuwa nga alaso ay siya piyata daw alumis sa ti kaswabon to sagit jadi nakumbangan na ti kikiar dati ti kaswabon sagitan okay jadi kano po hilo gi
ina po hikaing garitan dat po indalanan da anta kanilo. Apa na kumbalat nakatumboyo man tadi laid gisam dondo. Ano na kumbala ka jadi ka. Kamun na pangait to ko no. Nuno na panginggaritan iti pamagunan da it. Panginggaritan da rasmi kadati. Kamun na pa nga ipakayan da pamarinta lah. Hari hukuman pancung, gantung sampai mati, arangay. Karusila tirik. Koronab nga iri. Nga antakan na pulo, nukalo. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Aku nakailam nuno pa siksaan natin belum pernah terjadi. Raitan no po dati nakumbal ngay no. Kamuyan na po nga ino pa ipanginggaritan da antakan nilam it. Ako pa kumbalan na saraw. Apat tulun kumbalat o saraw isuang na pamusarahan. Pigison, arabanda to si, paghanda limaw ka nga. Saraw na dati. Sareso, anila tunturo may pamumpod, may pamutul. Sarawi dati. Putulan na langon. Sarawi. Putulan talingo. Saraw ngay dati. Nga kamoyon na koronob na kapiyo kanta kanila to. It akumbal dati o saraw, akumbal tulun na po indalanon, paing kuroh na kuti panginggaritan. Tapoy na raka, o saraw dati, tutudan. Nga ilo na po panginggaritan, dati ano mamagampot ang paing kukuro. Nga saraw na dati kajadi, matilo Okay. Sakira na po ka. Sakira na po inibaan ni timpo idi. O insanan na po ipaimpasi. Ay, salamat. Iyati piyay it magakon dat ogirat to panano da ginarahingan. Ano po inibaan nila timpo. Ay, saya salamat. Nga ole karana da iyati pananod da kinarahingan ina panday timpo idi nga iniban. Kung sikaw kumakinarahingan to kasaraw siya dati mantad ko kasaraw kinarahingan dati ina pa'y timpo da panginggaritan idi nga iniban. Amen. Nga doho na padaman Tuhan tagalilo panginggaritan ka doh to saro. Purutan ta ka na pa di kinarahingan. Pasuwangan ko na ka dila suruga. Idadi doh to saro. Anad da tagalilo panginggaritan. Ato ka na tagal mo da si ana tagal mo gidu. Yadi da doh to anda man na. Purutan ta ka na pa di kinarahingan. Patamon. Hapi apa ilihon patamon pesi dila suruga nga sangkoy na ay kuday ho. Puruton patamon. Patamon piya nga uhangay ko. Yang penting ko kaswang. Nga akito na padil harlo panginggaritan. Tokoy. Hilo na mati di korona pugi. Oke. Jadi hingga magulo ino pa di kabungaw hingga magulod antak ko panginggaritan kampung ko bandar hilad dusak-usak ko hilad kota sudah pasti pelaksanaan na pula magulo na mga halak kabandaran mamonsay talon-alon ibandari gulo hakon ko hilasado papasanggal latirik ibandari gulo tokoy nong giris gadi tampi na isali ako di karati hingga no po nga bandar magulo talon-alon latirik waig no po lain telepon ni bandari magulo vaksin hingga gulo bandar juga
pengobatan bandari sudah pasti dat iti kamanda panginggaritan nga bandari magulo. Ino pa dihit ipagangatan kud pamuhandaman dati da kaswabon na bayno nga hinggoh ta kono po bagyati ino pa'y otopot kapya nga hinggoh ta kono po kada borosad ibandar ikampong hinggoh ta kono po kapagulo ka katahuri iso id ari katanta kati kamuandat panginggaritan kampung bobos-bobos ang milo na mo borosat ay pokapiyo hiti dadamot ka dadamot ima nga ori ko ti kasari corona hilo no ba kabandaran ni riwa ka ngano ka di hiti padalaman mo na ta sa dendo ori kot nga ito nga pa hilo kampo nga ori ko ti bandar nga ori ko right to pa ko pamagunan ay sa na kamoyan dati ti pailisok iso to kay diti pamagunan mo boras ta kanod ay sayra na pod ori ka tila panginggaritan nga magidu ta kanod hilak kampung ka akan mati ka aso nang magidud di kampung Poilon ko dati dat akan ko asa nang magidud i kampung itang Pinay ngay magidu kana pod ikota labi sanang ka magidu kad i kampung nakura tumiagalid di kakuaan na po nga i kampung na po nga har undang-undang bandar na po har undang-undang kayso aiso may kano po suanga kampung hur kadikarita sansadon kana tulo ng tok isaidil sampagunan da bayno ka may kano po suang kota keluar masuk ay semintaw Matius 10 ayat 23 sayra na por kari ka ti manginggarit da kayo hirik kota da kinainan da kayo pagidu na mo dila kota da suway tumobor sa kukumada kayo apa karikot ako po kayong pupus dat mo'y pinsang kadua di kota-kota Israel karikat na kinarahingan ka nakura to asinuhum magidu dila kampung apabila mereka menganyaya kamu dalam kota yang satu larilah ke kota yang lain. Kenapa dia tidak kamalayo nakura to asya minaborasat pagidu no dila kampung ka magidu to kanapa dila kampung ngung kadikaritam isaylo ka kota na po ay samagado kampung na po nga hara undang-undang sumuang ka kampung sampagunan ka na po uyungan kay akan po dun na to corona tok hari kampung umumugit hingga kampung da ko isay da ko mamugit ngay kampung madad harot tulun da sumuang corona naging materi lobby pondod may kaiyan dahiri kampung idi manikid ti kampung nga hara undang-undang akan kano pa katulon dahiri uyungan kay mangko nga hara itit ang sanang la ay siya piano nuno muyan ako diti ka nga po yan ni kada di kayan naging iya nagidihat mga tuha manguro na diti di kayan ka nagidim iya nagidim mga tuha jadi nakura tu lari dari kota ke kota itinapot kampung ay itinapa kota ay sa peraturan det iya na bulimian dah iti ka kan kami agala kampung jadi mentok dati isuangga 312 orang
tanudan na dati undang-undang kampung ki kada song kasuang-suang ga it amon na pot tu uyungon ngamoy ka na pa kota hingga na pang ano kota Kinabalu Kuala Lumpur no ba may pala sampagunan yang penting harapas karikati nganu ka di bay na ki keluar masuk kampung no kala iti kampung nga asilih na di bandar keluar masuk pun boleh siapa tinggal pun boleh jadi kampung-kampung may ta kono pa kakato kaguti undang-undang kampung kada adat cuma di kota keluar masuk kailan to ko may na dati uhupay latanganak manangaki cucu cicit pacat monyet may dat har-har padahal nakadudukan dilat isuang dat kinayanan da kampung. Jadi hilo to kapia bandar kada naliway kampung insan ta daw da sumano gumuli ko hingga ulian kada naming hahalin nakakaka di bandar kana mamaduli kampung humubong kasari kadi katua kampung ako kurone katua haronang koy overload pagi hupanto ko dat balanja ka uyo haro gutong ruyong hiti bay no kahom buah manahak ako 50 ringgit lah mano minum-minum kanto hinakapyasa do tu say radat sumano gumuli kay kasari din na kampong gi apatay ka no po muli umati kampong imayat o kani kalabongan kalabandar hilay kampong kagulian no tok manasihat mo ti di kabandaran gi kada ta kaping hali-hali gumuli ta di kampong labi panad aray tanilat dari segi karohanian rumikat ta pala panginggaritan at tumbayaan ako gulo na pad asarado kayo pulang kampong ako na pa mamaduli kampong no uyungan kay jadi montak kisang ingyan na hila bandar ilay dad amin uli tadaw da bay no may kaman ako hubungay katua kampung to kukuro na tabaray katua kada da gisambot ay siya katutun dati muli to ka nga siya katutun to siya dila sa pagunan kanakan pa di karikat nga apa kabog apa ni belatong uyungan jadi isuang da karohanian iti kayo nan dati nga apoloy dati man tampasyo kansadu to kono po haro at po ti matigahit kada to kono lihuay taden ka sang purapya sinadu tumulo dit nungarandi ikandaway gi tumampo kasari diri tana yati ikansa dumantada ikampong insan ta daw gumuli kasari ta kay ata ka na pa gumuli pa imiyaw gumuli ta ka pa yung patay jadi no di mano papakaw mo amod kampong no apatay ka nga hilay kagulihan gi pa imiyaw nga arikat ta pala panginggaritan hilo na kampong ta sa raw dati nagiit kasaliwan nagiit nuridi undang-undang rentas daerah magihaw ta ko pa muli kampong ki baru undang-undang rentas daerah okon pa ka panginggaritan orikat na pala panginggaritan daho na pa panumbayaan no ipi hinatus ay nakarikat hatus taon la hinapadan na taon na nakolay di kampong nga muli jadi kada ta kan magadada ka pia kampung kaya si aramay pa hila kabandaran o gumu piyahit kararamayan nga sarohon kasari dati taden dati ngonta ko na po di ray ta ilad isuang na karohanian paingkuroh piyahit kasunduan nud isuang pamagunan nga sarohon ta kana taden na po dati kinarahingan kada ta kana pagadada kinarahingan ki
isiyo tadon dati. Mega lati kayo nan dati kada to kono pagadada kampung. Song kurasinadu kinawas sa pangkat karaja tusin. Insan ta daw gumuli to kay gumuli da pay miyaw ko pay patay gumuli kasari. Jadi isay mahar masalah hino ko sadu har masalah ako di kampung tok I will go kama. Insan ta daw gumuli to kay pakapalon na di turas lobby pun do dat kana pa di kampung gi iundang-undang kampung isay na po ilay dat ano kauli tok mompilos po mo tidi sangin ano kambing kat kagulian kano mo tok koy jadi irinet perlu tokod update ibandar pa nga update kasari tokod di kampung tu insan ta daw kaguli ta koy akon no pa kaylo panginggaritan nga sayrad kapinsin hingga ngayon no ili kabon gi kay miyandat gisa makapatayan nila bandar patay ka nga muli kampung at tong tiagak jadi update to ko ihati kinarahingan na sanganu dati kinarahingan na tadon dati update to ko kinarahingan kasari-sari to ko tok o kukuro na kinarahingan kanto gya sasaro naditik ka dosahay kinarahingan ay Tuhan dat gumuli dadi kasariti ka nah hoy hindi mo tinasihat gi okay jadi hingga to kano po ino pa di pagangatan dati dahiti nga hinggo to kano po ikampung ko ibandar yati na pati nga nanuan da kinarahingan dat ay amanah tanggung jawab nanuan ta tanggung jawab hingga na pakinenan dati iya na po nga iyati na po papatudok kat pananod to ka kinarahingan hila ta kapya bandar kapya papimbora sa 70 ako kano nga iyati na po nga pananod na kinarahingan nuno na po hat kantakan gi sa kira na po mada kod kawaya edit kapurimanan na mamantingkan diri sendiri to kamindaw-daw na di man napakarajaw dia karaja iri no nga sakira na po kakun dat kataguang kasayra kawaya edit ay mamantingkan diri sendiri to nuno pagyatawayaan nga hiri ka no jadi I will go na po di dati tid kaswaban na bay no hinggo ta ko na po ibandar ka ikampung iyati na po nga mangigiti kababayuhon sebagai pananod na kinarahingan agayo to tay ko okoro ipagumbalan nga ino po hit kababayuhon dati kapasyon pagindalanan da rohani dati nga amo kasimban okay jadi oh iya pukulan na mo madi o gumo padadi ho panambarasan nila nga wahilon to kababay no to magyaputa po tila palajaran di kanihab nga karay ti kota bay no nga karay to kota suwab putan to kay lat palajaran na karay to kota to sanina rod kay araw bulan 3 bandar po aretan dati ti jadi siyaw naman kapoda sa patalingan di ilad ka bandaran gi nga ilo no matilat aretan nila iyati no pati di iyo kayo isang ingin na hila bandar iyo kayo na hit gakadlongon da kinarahingan di nanuan da kinarahingan da katumbayaan da papaing kakatitit kapasyon kabanaran da kinarahingan jadi tahniyah kumada kayo tunang pili da kinarahingan dat monaguang di panginjilan di bandar-bandar paingkurah na pakinayanan hingga da pakinayanan dati hingga na pakinayan handa kayo di na bandar
Sorohon na da kayo dat nangopili kau kinarahingan da papatudok kau kapasyon sebagai sangulon panano da kinarahingan. Okay? Kung si kau kada kasusa suhab tumilambus pakasari tiki ke ardati manikit daw santaun 3 hari bulan no madisuab gi yo didit makipipio nadid ayo santaun. Oke, jadi miampait amage timpo miampait kakago di kausikahan production kinarahingan sondihon dati hali piad pengkuran po awayan dati nga isya na himilom manampasi dati papagirat dati papaturidong katumbayan dati insa makasari to kana kumadisiya. Magsusuway at tapurimanan Tariri mo dato sinduwanan Kadakatongo haroson lihon Haroson lihon Nong gitambalot Yesus kasasarit korong mamori ay soko iwan sinanong daw kadang katongo Yesus na sondihon Kanong magisisa takad isang kasambayang kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw to palumisa kinapagyampayan dahay isang nakaisisan dat magyampay ti pelajaran kasuaban da bayno agumo kabaling kahangan da kita dahay da ating babaan da timpo da rumikot nga manta da panghupan yahay na pangmukano dat manalibang pa na insanan idi anuay na yahay dat kagarasan da ginawo kagarasan da iman gisang banuno na pahit o taguangan dahay nga iya kasari no at ay bontugan dahay amping ka nagitang pinay tambalot dahay kinaruhangan dahay dat sakirad hilo ilo kabandaran nga ilo kadaw nga napili da kinarahingan da tumuaguang kapanginjilan dahil kabandaran anuay nila sa kadung kagarasan da iman gisang bakano ila sumili saksi no di ogirat ampunante sana no sa dahay Tuhan aha ka ihay magindalan at kapasiyan dahay da sarang lubay na kinasambayang dahay iso ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, gisamnat hitit pagyampayan natin dek suaban na bayan no. Ada alihway, tadaw do suab. Katilambos tak pakago keke arasan taon pukul 5 ada suaban. Hinako po kapisanangan daw suaban. Yesus